Talsha Shakang 26/06/2024 Shalmario Taku Khaja Joy Reang no Tripura People Foundation ni Timro ST John Shakhamnogo 8 Mid Thaimani Fiaba Bini Breno Thikashawi Thamabai Bini Kaisha Sharjari Bukle Jaka Fiaba Thanai Kokti Shalo Taku Khaja Joy Reang ni Langma Chokha Fiaba Taku Khaja Joy Reang ni Nukung Belai Bigra Bakhatongoimo yak chukya angmabai bini shazlani mangkuthino borok Bangalore hastini tubui manjasaya angitongmani yagulo Tripura People Foundation ni Director Dinesh hastini lukurokno chubach shanmani paithago mayaganang khaganang lukurok chubawui sangrong shalo taku Khaja Joy Reang ni Mangkuthino bini mafa songni yago riui rohori mankha tibini Mangkuthwi fainai fa shalni diponi Damsa Tama Jorao Shokpainai Tripura Hasteo Tripura People Foundation ni Director Dinesh Belaino Hambaya Farka Hastini Khaganang Mayaganang Lukurokno So khulumka takuk pokok sang jotono sari kaham sang party kabang mangai gare bising mahapka video khlanya ni bagai tini chini thui thangnai late Khaja Roy Khaja Roy Reang ni Mangkuthwi rohoroi mankha successfully pulana hambai chotto lukurokno je last moment ro chuba horne rokno chung funds kulu gyang tongmani yagulo chung last moment of funds manai contribution kabang manai chung ben dead body na successfully rohori riman kha so tau bisiga khana diporni ekta somoya bini dead bodies hogai nai Tripurao in case jodi kemni thani kono question tong kana rok chini o video comment khlai mano puila no ang hambai rina mu chu chini YBA team rok no borok chungo 8,000 rupees ni donation rohmani bagai and second hambai inke borok ni company ni borok company ni tui chungna donation rohmani bagai borok ni company ni tui simina 15,000 rupees ni donation sopaika and baki lukurok ni donation ka sinara sopaika 23,000 rupees so 23,000 plus 15,000 38,000 plus 8,000 so 46,000 rupees ni sini thaniwo contribution sopaika total Khaja Joy Reang ni dead body rahona ni bagai so ajagang jotono hambai mario to sini public lukurok je kisami saklai chubalai manglema chungasuk jorati mankha bini expenses jorati to sung joto kisu je nangmani jotono khlairi baikha bini mortuary charges extra nangkha because 4 din tongmani ba extra 4 din ni sung marikha bini embalming ni cost ba marikha postmortem ne to khlaya nanglia but embalming and dressing hane jo kisa extra charges nang thanga because bini body 4 din ke samni bagai dk engna se start ngi thanga so dk engna ni bagai aba extra cost marikha sang so je faimani funds aba jotono ajagono thangi paikha like 25 plus 15 aba sangka 25 15 40,000 rupees 25 plus 15 not 40,000 rupees also total kharcha ongkha tai 6,000 tongmani jagao chung tam khlaine inke 5,000 rupees chung borok ni family na hori nai borok aingo je cremation khlaimani ba je borok ni nangmani kharcha borok aing khlaile situ chung 5,000 rupees je donation family bising tai baki na chung 5,000 rupees borni family na handover clarification because or je donation family jotono bini bumung tuji family ba bini family robo tise chuba chu manana easy ing thangnai borni baga bo rangkari in samani ba chung to na hai hene wan su ben chini angkai hori ri wona so khana khaklayo joto news channels robo narokman kha news cover khlaina hme omo hai jingjal to chung kubang manogo but bo hai jingjal khora 4 din khaite chung kemni dead body tonna na ya but bini somoi chung tonna min nangkha because funds rang ni problem kabang problem ngtha ki saya haine bagai chung dead body handover funds manliya puila to chung authorization mayangi tongmani but lastly chung authorization no mankha authorization manoi when dead body no chung finally successfully rohori mankha so hambai special thanks special very very special thanks gangai bini pal
Jitendra Reang Jitendra Reang. Justin Njagobo boss bini joto time no riwi bono sorry hamya hospital admit claimane din ni simik tini jorate bosung no logiri tongkha bono special thanks to Jitendra Reang bossy bo kri ngage tini apsu jora phono bini treatment bo agogla khamumba treatment claimane yagolo bo thui thanga bo to alada ko bini thui thangmani karon chai khana rise bini thui thangmani karon ngage pneumonia brain or kasai thanga and brain hemorrhage ngi thanga it's like a brain attack niman khangbo so bini brain surgery khlai tini bo to phono khlaimani yagolo phono blood thike circulating li ani bagai bo komao thangmani yagolo bo mi langma chawi thanga bini para hangangke uttor march mara unakoti district ni Pecharthal police ni andara borni district borni je para tongmani bini IB bini bai bini bai ni bumungri rekha airport pick up khlaiani bagai bini bai songbo to onek kosto khlaiga but kha khlaio yes happy ang je kaisa family borni nok ni borok ni Mangkuthwi paithok jora bo nuk sinai borni bo khata he santano ngena je paithok jora bo borni busa borni bupayong jesman ongkha je relation tongnaro borok bo paithok jora ti nugui bini bo proper cremation ngena nai ang to challenge khlaina kha je jeskapana Tripura sa ni Mangkuthwi jespan Tripura sa thigang he bini Mangkuthwi nya phadra haste sogya we cremation khlaya we Tripura haste no Tripura ni hawono hatayono bini Mangkuthwi sogjana nangnai he jeng already target najak agini simino but unfortunately oro failing tongmani ya gulo lukurok ni Chubamwngbai jeng tini bini Mangkuthwi nya rohan ni success engkha and problem bo only as last moment of hano motamoti jotono clear khe pai thanga thaklayo jeng age bom tikhana thansangi tonglai mana nei age bo jeng tikhana chobalai manla nya nei jeng thanja ka jeng thanja tongha ga tamo khlaimania amo chung jotono emano jeng thanja tongmani yagula chung tini joto kisu khlaiman kha joto kisu khlaiei tekisa formalities pai rahori man kha so khaklai am tikhana chung tongle man la yana nei tabuk jora tei je chungno logiri tongnai rok je chungno chubanai rok no belai no hambai khabai hambai norok update nai tongli khana chungte kisa update ri ruano bini dead body sogi mani pore sogi yagulo information man kha chungri ri nai bini dead body sogi nai 1 o'clock ba 1:30 ni bisingo agartala airport bini IB thangi man har nai asungno chori nor thani kono suggestion tongo nor ni thani kono comments tongo ga please nor comments claidi chung nor ni suggestions ben nor ni comments always no accept clainai always no yasa ga nai so ta wo song zoro na hambai te oisa